politike y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya mu gihe cya Perezida Vladimir Putin irifuza isi idafite igihugu kimwe cy'igihangange kiyiyobora nk'uko bimeze uyu munsi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo ziyobora uyu mubumbe. Mu gihe ibyago by'intambara hagati ya Israel na Iran birimo kwiyongera kandi intambara ikaba ikomeje gukaza umurego mu buryo bugaragara muri Libani, ikibazo kibazwa na benshi uyu munsi ni iyi ntambara isobanuye iki ku Burusiya? Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya yateye utwatsi ukwinjira kw'ingabo za Israel muri Libani, isaba Israel gukura abasirikare bayo muri Libani mu buryo bwihuse. Mbere yaho kandi Uburusiya bwari bwamaganye cyane iyicwa ry'umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah, busobanura ko Israel rwose ifite uruhare rwuzuye mu kuzamura ibibazo byakurikiyeho mu Burasirazuba bwo hagati. Ni ukuvuga ko ariyo nyirabayazana w'ibibazo byose biri muri aka karere. Mu bihe bitandukanye Uburusiya bwakiriye ubufasha bukomeye bwagiye buturuka muri Iran mu bikorwa byabwo byo kugaba ibitero ku gihugu cya Ukraine. Ibi Uburusiya bwagiye bubihuza n'inyungu za Tehran muri ako karere. Uburusiya bumaze imyaka irenga 2 bufatanya bya hafi na Iran mu ntambara burwanamo na Ukraine. Bafatanya cyane cyane mu byerekeye ingabo. Intwaro za Iran zifite isoko rikomeye cyane ku isi. Nta gihe na kimwe zigeze zishakwa na benshi nk'uyu munsi, kandi Uburusiya bwafashijwe cyane n'izi ntwaro zo muri Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi zirasa n'izirimo gutera umugongo intambara yo muri Ukraine, ahubwo bahugiye cyane mu bibazo byo mu Burasirazuba bwo hagati biri hagati ya Israel na Libani n'imitwe irimo Hezbollah, Hamas ndetse n'igihugu cya Iran. Uburusiya na Iran bahuriye ku bintu byinshi ku buryo bamwe banatekereza ko Uburusiya bushobora kwinjira muri iyi ntambara bukarwana ku ruhande rwa Iran. Ariko Uburusiya buracyafite indi ntambara muri Ukraine, ntabwo bwakwishora mu yindi ntambara ya kabiri. Uburusiya na Iran bahuriye kuri byinshi, by'umwihariko bahuje umwanzi ariwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Banafite inshuti cyangwa se umufatanyabikorwa umwe ariwe Perezida wa Syria Bashar al-Assad. Bose bahagurukiye rimwe bajya mu gihugu cye cya Syria kumutera inkunga. Indege z'intambara z'Uburusiya zigaba ibitero mu mijyi itandukanye y'abarwanya leta ya Syria, mu gihe umutwe wa Hezbollah warwaniraga ku butaka. Hezbollah ifashwa na Iran. Mu rwego rwo kugabanya ubwumvikane buke na Israel, Moscow yakoze uko ishoboye isaba Iran kumvisha Hezbollah gusubiza inyuma ingabo zayo zikigira inyuma y'umupaka wa Syria na Israel. Uburusiya bwakoze ibi kubera ko budashaka kwishora mu yindi ntambara kandi ni ya mbere itararangira. Ariko ibi ngibi ntabwo bivuze ko bibaye ngombwa Uburusiya butakwinjira muri iyi ntambara. Bitekerezwa ko haramutse habayeho intambara yeruye hagati ya Iran na Israel, bishobora gusunikira Uburusiya kuyinjiramo ku ruhande rwa Iran. Ntabwo byaba ari ubwa mbere Uburusiya bushyigikira Abarabu mu kurwanya Israel. Umviye inkuru. Kuva Israel yashingwa mu mwaka wa 1948, ni igihugu cyaranzwe no guhangana n'ibihugu by'Abarabu bapfa ubutaka bushinzeho iki gihugu cya Israel. Bamwe mu Barabu bafashije bene wabo b'Abanyapalestine mu bikorwa byo gusenya Israel. Ku rundi ruhande, Israel yagiye yirwanaho inshuro nyinshi, ikora ibishoboka byose iba bani bamba. Ariko mu kwirwanaho kose, Israel yagiye ifashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufasha bwose yagiye ikenera kugeza n'uyu munsi. Niko bikimeze. Mu ntangiriro, gufashwa na Amerika byahitaga bikugira umwanzi w'Abasoviete b'Abarusiya, kubera ko intambara z'Abayahudi n'Abarabu zakashije umurego cyane mu bihe by'intambara y'ubutita. Amerika imaze gufata Israel, Abarusiya b'Abasoviete nabo bahise bajya ku ruhande rw'Abarabu n'Abanyapalestine mu guhangana na Israel. Ndetse urebye n'ubu niko bikimeze. Rumwe mu ngero zigaragaza ihangana ry'aba bombi ni igikorwa cy'ubutasi bw'urwego rushinzwe ubutasi muri Israel rwitwa Mossad.
igikorwa cyo kwiba indege y'Abasoviete ya MiG-21 bayiha Abanyamerika bari barayibuze kugira ngo bige ikoranabuhanga ryayo. Iyi mpano y'indege bayise impano y'ikinyejana yahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuye ku nshuti zabo z'igihe kirekire arizo Leta ya Israel. Iyi mpano y'indege ya MiG-21 yari yarakozwe n'Abasoviete mu myaka ya za 60, ikaba yarasaga naho ari ikirango cyo gukomera kw'Abasoviete muri iyo myaka mu gihe cy'intambara y'ubutita. Ku rundi ruhande, abari bahanganye n'Abasoviete aribo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuzaga cyane kumenya uburyo iyo ndege ikoze ndetse n'ibiyigize, ariko nta makuru na make bari bayifiteho. Rimwe rero mu buhanga bukomeye cyane bw'ikigo gishinzwe ubutasi muri Israel aricyo Mossad, iyi ndege yarashimuswe izanwa muri Israel, maze Abayahudi bafata ibiyigize babiha Abanyamerika kugira ngo bayige bamenye ikoranabuhanga riyigize bashobore gukora imeze nkayo cyangwa se yirenze. Ibi byatumye igikoresho cy'Abasoviete b'Abasocialiste kigwa mu maboko y'umwanzi ariwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gikorwa isi yose yatunguwe n'ubuhanga ntagereranywa bwa Mossad bwo gushobora kugeza iyi ndege i Yerusalemu nta n'umwe urabutswe. Ibi byose byakozwe mu gikorwa cyahawe izina rya Operation Diamond. Reka iki gikorwa tukivugaho birambuye. Indege ya Mikoyan Gurevich MiG-21 yakozwe n'Abasoviete mu mwaka wa 1959. Yari intwari ikomeye cyane muri icyo gihe kubera ko mu buryo bwari bugezweho ni nkeya zari kuyihiga niba zari no kuboneka. Mu kanya twari tubivuzeho ko icyo gihe muri iyo myaka intambara y'ubutita hagati y'Abasoviete na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari irimbanyije ndetse iri ku rwego rukomeye cyane. Impande zombi zari zihanganye mu buryo bukomeye, by'umwihariko mu gucura ibisasu ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara. Ubwo rero gukora indege ya MiG-21 yakwifashishwa mu ntambara byari igitego ku Basoviete, bikaba gutsindwa gukomeye cyane ku Banyamerika. Gusa kugeza aha Mossad yari itarinjira muri ibi bintu. Aha rero wakwibaza uti Mossad yabyinjiye mite? Nkuko twabivugagaho mu kanya, mu myaka ya za 50 ndetse na za 60 amakimbirane no kutumvikana byari ku rwego rwo hejuru mu Burasirazuba bwo hagati y'ibihugu by'Abarabu n'Abayahudi. Abarabu ntabwo bashakaga ko Leta ya Israel ibatura iruhande. Muri icyo gihe rero aya makimbirane n'intambara bya hato na hato byagaragaragamo ukuboko kw'Abasoviete n'Abanyamerika, bigahita bituma intambara y'ubutita irwanirwa mu Burasirazuba bwo hagati, kubera ko ubwo Abanyamerika bari bashyigikiye Leta ya Israel naho Abasoviete bari ku ruhande rw'Abarabu. Nyamara aba nabo bari barahoze bashyigikiye Israel ndetse bari no mu bihugu byemeje ishingwa rya Leta ya Israel nta kugorana kubayeho. Gusa kuri iyi nshuro ibintu byari byarahinduye isura. Mu mwaka wa 1959 hari ubufatanye bwa gisirikari hagati y'Abasoviete n'Abarabu, ku buryo indege ya MiG-21 ikimara gukorwa yahise ihabwa bimwe mu bihugu by'Abarabu byari bituranye na Israel kandi bitifuza kubaho kwayo na gato. Ako kanya rero Israel yahise ibibona neza ko iyi ndege yari igiye kuba ikibazo ku mutekano wayo, ndetse nta makuru yari yifiteho kubera ko n'inshuti zayo z'Abanyamerika ntayo zari ziyifiteho. Birumvikana Israel yari ifite ubwoba ko mu ntambara zose zarwana n'Abarabu bazakoresha iyo ndege bakayimarira abasirikare. Byihuse rero kumenya amakuru y'uko iyo ndege iteye ndetse n'ibiyigize byahise biba umukoro w'Abayahudi n'Abanyamerika. Mu buryo bwihuse nk'uko Israel yagiye ibigenza igihe kirekire, Mossad yahise ihabwa izo nshingano, maze igikorwa cyo gushakisha amakuru kuri iyo ndege ndetse no kwigeza mu biganza bya Leta ya Israel, Mossad ibiha izina rya Operation Diamond. Ni operation yakozwe mu myaka irenga 4 birangira yesheje umuhigo. Abasoviete b'Abarusiya bahaye indege ya MiG-21
ibihugu by'Abarabu birimo Iraq, Syria na Misiri, kandi ibi ngibi Mossad yari ibizi. Niyo mpamvu rero mu mibare yayo icy'ingenzi kwari ugukora ibishoboka byose bagashimuta indege imwe mu z'ibyo bihugu byari bifite, cyangwa se bakiba amakuru y'ingenzi kuri iyo ndege. Igihugu cya Syria icyo gihe cyari gihanganye na Isirayeli, ariko noneho kinafite imbaraga gikomeye rwose. Abayahudi ntabwo bahisemo kuba aricyo berekezamo bashaka amakuru kuri iyo ndege ya MiG-21, ahubwo bahisemo gushakira ayo makuru mu Misiri no muri Iraq. Mu 1962 Mossad yahaye inshingano umwe mu batasi bayo wari ufite izina ry'ubutasi rya Jean Thomas. Uyu Thomas n'itsinda ryari kumwe nawe muri ako kazi begereye umwe mu bapilote b'abanyamisiri watwaraga izi ndege za MiG-21, Bwana Adib Hana. Bumvikana nawe mu buryo bw'ubugambanyi ko yagurutse iyo ndege akayigusha muri Isirayeli, bakamuha miliyoni y'amadolari. Ariko uyu mupilote Adib ntabwo yabyemeye, ahubwo yahise abimenyesha ubutegetsi bwa Misiri, maze aba batasi ba Mossad batabwa muri yombi, maze Jean Thomas wari uyoboye bagenzi be babiri baranyongwa. Hari mu kwezi kwa 12 mu 1962. Abandi bahanishijwe gufungwa burundu bashinjwa ibyaha byo gutata Misiri. Mossad ntabwo yacitse intege, noneho yahinduye uburyo bw'imikorere igana muri Iraq, naho ihashakisha abapilote batwaraga izi ndege kugira ngo bagire icyo bayifasha, ariko nabo barabyanga. Noneho kuri iyo nshuro, kugira ngo Mossad itongera gutakaza abatasi bayo, yateye ubwoba aba bapilote b'abanya-Iraq, ibabwira ko batagomba kugira icyo bavuga, maze nabo baba bana beza barirengera baraceceka kugira ngo batagerwaho n'akaga. Ibi nabyo nubwo aba bapilote batabivuze, ariko ku yindi nshuro ya kabiri kubona amakuru kuri iyi ndege ntabwo byageze ku ntego. Gusa byahise bigaragara ko muri Iraq byashobokaga ko haboneka ibyo Mossad yifuzaga kuruta mu Misiri. Ubwo rero byari bitangiye gusa n'ibigorana, bigaragara rwose ko inzira y'Abayahudi yo kugira ikimenya kuri iyo ndege yari itangiye gufungana. Kimwe mu bisa n'ibitangaza cyaziye Abayahudi, hari umuyahudi wari waravukiye muri Iraq. Ubwo yari umuyahudi w'umunya-Iraq witwaga Yusufu, wahamagaye inzego z'ubutasi za Isirayeli zakoreraga muri Iran, azimenyesha ko umukunzi we afite inshuti y'umugore ifite umugabo w'umupilote utwara indege ya MiG-21, kandi ko mu kazi ke atishimye rwose. Bityo rero ngo ashobora gufasha Mossad kubona iyo ndege. Yababwiye ko uwo mupilote yitwa Captain Munir Redfa. Uyu Munir Redfa yari umunya-Iraq ariko w'umukristo. Rero kubera ko abakristo bari bake muri Iraq y'abayisilamu, ngo ntabwo yisangaga rwose mu bandi bapilote b'abayisilamu. Ibyatumaga buri gihe agaragara nk'umuntu uciriritse udahabwa agaciro nka bagenzi be bandi, ku buryo atanazamurwaga mu ntera nk'uko bikwiye. Ndetse kandi rwose ngo yari afite agahinda gakomeye ko kuba leta yarajyaga imuha amategeko yo kugaba ibitero ku baturage b'Abakurde barimo barwanira kwigenga kwabo. Ibi byose rero byatumaga Captain Munir yumva yava muri Iraq kubera ko yabonaga nta kimumariye. Ibi byose Yusufu yabibwiye Mossad. Nk'uko bisanzwe ku Bayahudi rero, iyo bigeze kuri Isirayeli bayihitamo mbere y'ibindi byose. Ibi ni nabyo Yusufu yakoze, maze aha Isirayeli serivisi ikomeye cyane. Ako kanya abatasi bari muri Iran bahise bohereza aya makuru kuri boss wabo wari uri muri Isirayeli yitwaga Meir Amit. Nawe adatindiganije ahita abaha uburenganzira bwo gukomeza igikorwa. Ubwo igice cya nyuma cya Operation Diamond kiba kiratangiye. Mu buryo bwihuse, umutasi wa Mossad w'umugore w'uburanga bukomeye cyane, yahise atangira kugenda iruhande rwa Captain Munir Redfa
bashingiye ku makuru bari barahawe na Yusufu basanze nta kwibeshya na guto kurimo rwose. Ariko Kapiteni Munir yari agifite zimwe mu mbogamizi zo kugira ngo ahe Mossad icyo ishaka. Yagaragaje impungenge z'umuryango we ndetse agaragaza ko abayobozi be batamwizeraga rwose ngo babe bamuha indege yuzuye amavuta ku buryo yayigurutsa akayivana muri Iraq akayigeza muri Isirayeli ahantu hari ibirometero bigera kuri 900. Uyu mugore w'umutasi wa Mossad yasabye Munir ko bajyana i Burayi mu biruhuko, ariko icyo yashakaga ni ukumujyana ahantu hatuje yashoboraga kumwumvishiriza uko ako kazi kagiye gukorwa kandi kakagera ku ntego. Bageze i Burayi bahasanze abandi batasi ba Mossad bagombaga kumufasha kumvisha Munir. Iki cyari igikorwa gikomeye cyane ku buryo boss wa Mossad Amit ni ubwe wakigenzuriraga. Mu masezerano y'akataraboneka abayahudi bemereye Munir ko bazamuha miliyoni y'amadolari ya Amerika, ko bazamuha ubwene gihugu bwa Isirayeli akaba umwene gihugu, bakamuha akazi ndetse banamwizeza ko umuryango we bazawuhungisha ukavanwa muri Iraq ukajyanwa muri Isirayeli, ariko nawe akabazanira indege ya MiG-21 bari bakeneye ku rwego rwo hejuru. Aha rero ibintu byari bigeze aho bisa naho ntaho Kapiteni Munir yari gucikira Mossad, kubera ko byose yifuzaga bari babimwemereye. Nawe rero nta kindi yakoze, mu ibanga rikomeye yahise ajya muri Isirayeli gufata amabwiriza ya nyuma, ndetse ngo anagenzura neza inzira yari gucamo azanira Isirayeli ikintu yari ikeneye kurusha ibindi icyo gihe. Muri Isirayeli yahuye na General Major Mordecai Hod, wari umuyobozi w'igisirikare cya Isirayeli kirwanira mu kirere, maze mu biganiro bagiranye amwereka inzira igoranye yari gucamo kugerageza ku kibuga cy'indege yari kuruhukiraho muri Isirayeli. Byose amaze kubisobanurirwa yasubiye muri Iraq maze ategereza igihe cya nyacyo cyo kuzakora icyo yari yasabwe. Ariko mbere yo kugikora Mossad yagombaga kubanza kuvana umuryango we muri Iraq kugira ngo abashe gukora aferi ye, ibindi akabihabwa akazi karangiye. Mossad yahise itangira ibyayo mu guhungisha umuryango we. Abatasi ba Mossad bahise binjira muri Iraq ku bwinshi, aho bari bagiye gutegura isohorwa ry'umugore wa Munir ngo ave muri Iraq. Umugore wa Munir yitwaga Betty, bari bafite abana babiri, umwe wari ufite imyaka 5 undi afite imyaka 3. Basabye Munir kohereza umugore we n'abana hanze ya Iraq mu biruhuko. Bagiye i Paris mu Bufaransa. Betty n'abana be ntabwo bari bazi birimo kuba. Bo bagiye bumva bagiye mu biruhuko bisanzwe, ariko umugabo we amubwira ko hari icyo yitegura gukora, ariko ntiyamubwira icyo ari cyo. Aha rero aho bari mu Bufaransa niho abatasi ba Mossad bamusanze bamubwira uko gahunda iteye ndetse nuko bagiye kumujyana muri Isirayeli. Abanza kutabyumva neza, ariko agera haratuza arabyumva. Abandi bo mu muryango we barimo ababyeyi be n'abandi bo mu muryango bahungishijwe n'abatasi ba Mossad bacishijwe ku mupaka wa Iran na Iraq. Muri ibyo bihe Iran na Isirayeli bari babanye neza, ntabwo ari nk'ubu ngubu bahanganye aho bahora barasana ndetse benda no kurwana byeruye. Abo mu muryango we bamaze kwambutswa umupaka wa Iran bahise bajyanwa muri Isirayeli. Ubwo rero Isirayeli yari imaze gukora ibyayo. Uwari usigaye yari Kapiteni Munir wagombaga kubazanira MiG-21. Igihe cyarashyize kiragera, maze ku itariki ya 16 y'ukwa munani mu 1966 Kapiteni Munir Redfa afata indege ya MiG-21 yari imaze gushyirwamo amavuta, maze atema ikirere yerekeza Tel Aviv. Agisohoka muri Iraq, radar za Jordani zaramubonye bamenyesha Syria, ariko Syria ibasubiza ko ari indege yabo iri mu myitozo. Nukuvuga ko Mossad yari yahisemo igihe cya nyacyo kandi cyiza ku buryo na Syria ubwayo itamenye ko hafi y'ikirere cyayo hari indege ya Iraq irimo kwibwa ijyanwa ku mwanzi wabo w'ibihe byose.
Kapiteni Munir akinjira mu kirere cya Isirayeli yahise asanga indege ebyiri za Mirage z'igisirikare cya Isirayeli zagombaga kumucungira umutekano kugera agejeje indege aho yari yeretswe. Nawe rero mu mutekano usesuye indege yarayijyanye neza ayiparika ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Hazor. Maze abakoze igikorwa cy'akataraboneka abasore ba Mossad mu byivugo byinshi bahanika hati kiva bati twongeye kwereka isi ko Isirayeli ari ishyanga ritisukirwa. Nyuma y'iki gikorwa Kapiteni Munir ari imbere y'itangazamakuru yavuze ko yagejeje indege ku butaka ku gitonyanga cya nyuma cy'amavuta ngo yaragiye gushirirwa rwose. Indege ikigera mu biganza bya Mossad na Isirayeli byabaye inkuru y'incamugongo ku bihugu by'Abarabu byarimo Misiri, Syria na Iraq yari yibwe iyo ndege, ndetse n'abasoviete bari barayikoze. Bahise babibona neza ko ubuhanga bwabo bugiye mu bakapitaliste nta kundi. Ikigezwa muri Isirayeli Abayahudi bayikozeho ubushakashatsi bwose bushoboka bamenya gukomera kw'izi ndege ndetse n'intege nke zazo. Muri make icyari kibahangayikishije bari bagikuyeho. Mu gihe gito cyane Abayahudi bahise bagaragaza ko koko izi ndege bari bazizi neza, kubera ko nk'ubwo ku itariki ya 7 y'ukwa 4 mu 1967 mu bitero by'indege byahanganishije Isirayeli na Syria mu misozi ya Golan, Abayahudi bahanuye indege 6 zo mu bwoko bwa MiG-21 bikozwe na Mirage za Isirayeli, kandi bo nta ndege n'imwe batakaje, babikoze mu kanya gato cyane. MiG, indege yahoze ari igitangaza, yari ihindutse umuhigo mu ndege ntoya z'Abanya-Isirayeli. Muri uku gukozanyaho kw'ibihugu byombi hifashishijwe indege muri Golan, byagaragarije isi yose ko indege za MiG-21 zitari zikiri ikibazo kuri Isirayeli na gato, kubera ko zahanuwe mu kanya gato cyane. Abayahudi bamaze kwitegereza no kumenya neza uko MiG zikora, mu kwezi kwa mbere mu 1968 bohereje indege ya MiG-21 bayoherereza inshuti zabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nabo bayigenzure bayirebe hato batazatsindwa intambara y'ubutita. Abayahudi nabo bayikozeho ubushakashatsi barayimenya neza. Iyi ndege ya MiG-21 ihabwa Abanyamerika mu isi yose byagarutsweho bati rwose iyi ni impano y'ikinyejana Isirayeli ihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko Abanyamerika ntako batari baragize ngo babone indege, ariko birabananira. Abasore ba Mossad birangira babigezeho. Uyu rero Kapiteni Munir Redfa we n'umuryango we mu bwene gihugu bwuzuye bahawe muri Isirayeli, bahawe n'amafaranga agera kuri $1 million y'amadolari, baragiye baratura babaho neza kubera igikorwa Redfa yari yarakoze. Bwana Munir Redfa yaje gupfa mu 1998 afite imyaka 64 y'amavuko azize indwara y'umutima, ariko izina rye ryasigaye rivugwa muri Isirayeli nk'umuntu wagize uruhare rukomeye cyane muri Operation Diamond, imwe mu z'igitangaza zakozwe na Mossad. Uru ni urugero rwerekana ko Uburusiya bwagize uruhare kuva kera mu ihangana ry'Abarabu n'Abayahudi. Intambara ya Isirayeli na Iran niramuka yadutse, Abarusiya nabwo bazayigiramo uruhare.